le tol nei tula le fiafi ia ile suafa man malo i sukeriso na sreta ia mate fifie vatalo fatu ai ma folo fatu le au nanga nei ale pokalame ala lo fatu no mo emolo aima ia ma fata se tu emolo sunga di fifi au ia pasta mai Amen. ia lo ne tato Johnson ia vatu se tulima ma se vatalo fa Hallelujah. le mo lunga foi o tato maftanga a inkeriso tato ekalisia ia we won fai ona tuin in mai me fiafi Amen. ia tato te mon mawina falongolongo i se upu falai au se malosi ia se upu foi e tong tawina el tato savalinga nei fiafi Amen. ia talofa falava mai lava mo tele se pa e mo eiti ona tofele tua fatua ia se ia ola van malo se nu tato umala volo penau na tuning mai mat fifie fatalo fatu pa ftailo temu fa penau na fa no ina foi tato te fa ia ne fiafi Amen. ma lolo sa imale ka malo si foi fe au mga venga ne yasu ya me se foi ia me fa na ia o ma ia tu lava ia le aso ia o le wa mai ia tau foi na ia sistema le aso tato te fa no ina Hallelujah. tato fa longo fo ia i po le tua Amen. e pelo i le o nanga le tu no bo emro ai ngan ia fiafi Amen. ia le o mata pena fo mo se pu tato te pa longo ia ma pa marsia pelo lang fa tu mo le limo ngal Amen. ia tu ne no foi le sunga le fiawi e wa tu foi se ia talo ia ma ma tina tato maftanga ne fiafi se ta Amen. Ia le tua ne fiafi. Shalom, talo falava ili ainga o le tua, ma se fōi o le tapu ainga malua Samoa, sunga i whawhenga inga mo latu tua, i so o se kalisia, ma so o se whala potutonga, ia i whatalo whatu le polkalame o le lofa tu no mo e malo ainga ne fiafi. A ua ma le usua auna ia Johnson, ia tatou fia ma oli ne fiafi, ia leo tatou toi laulua silfa i le manuia, ia e silisili le whaamalolonga pa ia le atua i loto soifua. Ia o sa matou ola, ne fiafi, ia i latou malava o loo mafuta mai lunga o tatou pokalame ne fiafi. Ia whaamanuia tele atu le atua, i lau moa ma lau whaafonga fo ne fiafi. Ia o matou mwhai malana au auna, e whaasoa le fionga le atua. Ia e tapasai ngai pia le tatou folaunga, e maise le tatou savalinga, ia leo tatou a matalia nei masina. Lona sifuru matasi o nei tausanga ia iai lava talitonunga sa ae maunga sa aifo i vanu ia le savalinga fo nei tausanga ia o le alofa tu noa ma le alofa muti vale o le atua ia leo tatou aulia ma ele ne fiafi i lau sila mai ma le vava ai atu fo i al pokalame ia o le vi inga leo le atua e toe whaatalofa atu ai tina mata mama tua e maisi o paanga masani o e pele ma e o tatou pokalame e maisi fo'i o le tatou ainga e kalesia e whaata lofa atu i le swafa loto lau tele ma ua lunga o le tatou o li o Yesu Keriso ia le nea fiafi ia o le a saunia se talo ia e whapena a matalia i fo'i le tatou whaasoa whaaleanganga le nea fiafi ia e maise fo'i o nisi fo'i o le tatou ainga o lo angai me pei lunga o le tatou pokalame ia whaamanuia te le atu le tua i sunga i whawhiangainga o le au whaingaluenga tofia le tua ia se ia o lava i le malosi o le ainga o nuu mai kalesia ia e maise o whanawiti tatou talo matou vi ia o ele tua le ne fiafi tele lava le li mea sa matou anga i le nei aso i fi au mga luenga o tiute malava singa le li fi ngai ai lo nu o matou ainga o i kalesia e mai se le li o le tangata taito tasi lava ia o le nei afiafi le tua o matou toyo mai le li tono le nei potu le tua ia walu wala winga ia wa e tapena ina i matou le li o lau o whainga luenga a wale fola ina le li o lau o fionga e maisi o lau fina ngalo ia i loto ma nganga o tangata le li
o loo mana o mia lau fesoasoani o le matou talo faatasi ne fiafi ma se matou atu pele o Samoa mai se le ia uso i le tala lelei ia o lou viiga le atua ia maualuga i so o se mea matou te faia le lii o le matou tautala i so o se gaioiga le lii ia maualuga ai lou viiga tamā fesoasoani mai le atua le amataina o lenei faasoa le mana luagaga paia fesoasoani le lii o matou loto taitoʻatasi ia ua le lii se oso a o se ai le lii o le matou savaliga le faiʻuga o lenei tausaga ia mafai le lii ona tumau pea lo matou faatuatua ma le matou talitonuga ia te oe ia oe lava lo e kapeteniina o lo matou sa le lii ia le matou talo le atua faamanuia i se o matou atunuu pele o Samoa i tamā ma tinā o lau au sinasina le lii ai mai se le atua ia o auauna le lii o au faalupega o lo faapena le atua ona faanono manu i le fata ma le fata ia ua se manuia o Samoa ai silisili lou finagalo le lii o lo matou punonou ma galulue ai fesoasoani mai ai maua o lau auauna le lii ia ua le faasoaina o lou finagalo lenei afiafi ia ona o lou suafa pele Iesu amene ma amene ia le lenei tulafiafi praise God aftai lo sunga le feafeau mo le tatou tausaga moli nei tulafiafi ia ma eu le lofo o le atua pei foi ona saunoa le sunga le feafeau amen ia o le asomuamua lenei o le masinga sefulumatasi o lenei tausaga alleluia tatou tumuta e te pama tatou te vavaai le tatou savaliga mai lenei tausaga mai le amataga mai lava ia Januari o mai lenei tulafiafi e fesili ava tagata ia pea mai lona tavaliga amen ai o le mea moni lava ia e le taufesiligia pe na ui i faigatā ma pupuaga ai sa faatautai alava le atua le tatou folauga afia o le tatou iloa a le ua tatou aulia mai le masina lona sumatasi tausaga amen atonu sa e temi sa feagai tatou mafitā faigatā alleluia ai le mafai ona liu ai le lofo le atua praise the Lord le ua tatou taunuu mai le mamao le faigamalaga ai tatou te ofo maofa ona le mea moni lava ana le seanoa le taʻitaʻiga a le atua amen o lana puipuiga ma lana faatautaiga i le tatou olaga ma le malou sousoifua amen e lei mafai ona tatou aulia mai lenei asomuamua novema alleluia e le alofo le atua e a le tatou aiga tatou fanau tono o galuega le atua i kalisia tono o tatou galuega ia maoga fanau ana le seanoa faatautaiga le atua tatou te le aʻi manuia mai i le aso muamua o le masina o novema ia ese foi nei aso amen tusi atu le aso ia ua le o toe asofia o le masina sifu amen ia e tusi atu le aso ua aso muamua amen o le masina sutasi o le ala le mea muamua tau o le tatou vavaai e muamua tau tatou vavaai le alofo le atu tatou faapeatu o kose vame le tausaga ai ana leai le atua tatou te lē o mai i le vave lea aloa ia le tausaga praise the Lord o le auaunaga foʻi la lenei afiafi o le toe faamanatu ma le taulogologo o le polokalame o le alofa tunoa mo oe ma lou aiga tatou te vavaai ai i le matautia le alofa tunoa le o le atua ia te tatou praise God ona e leisi tatou galuega faia le alofa tunoa lenei o le alofa tunoa na fuaifuaina mai ia te tatou o le mea alofa fuaifuaina yes a o le ali mea tatou e fai ai tatou te whaonga le alofa tunoa tatou te puti mai ma whaonga le alofa tunoa ai tatou te le ta alo i le alofa tunoa ia le amen pei foi o le masami foi ia o ona le tua ia o wa tatou ta alo te minni ai ia tatou whaatawaina le te minni o tatou mawaina i lalo le alofa tunoa ia e ta pena i o tatou ainga amen peo le autulana o le whaasoa le fiafi nei alleluia e o ma whaasoa le fiafi
Toi tapena lo ainga. Toi tapena lo malanga. Yeah. Praise God. Toi tapena lo ainga pe toi tapena lo malanga. Praise God. Ia ole ma just fight out. Mo mai le ni mo bua di yoni along ta upelima. Amen. Ta sira mo fai upule o ma tapena ma te fa so e fiafi. O fai upule sumatot. Hallelujah. Mo bua di yoni lo ta upelima. Fai po sumatot o ile mo mai e se fa so ra ma tu fai mo el ne fiafi. Yeah. Ma fai fa so le fiafi nei. I le tāua le mea leo le tāpenanga. Praise God. Tāpenanga tangata. Amen. Praise the Lord. Tāpenanga tangata i le whainga malanga. Wa e tutununga, soifuanga nei o tato iai le whainga malanga. Amen. Mai paulo o tato iai le tawhitulinga. O le tāmoenga. Amen. Praise the Lord. Ia tatu mama aifono ranga nei, o le journey. We on a journey. O le tatu te malanga. Ia e timu e tangata ta whano noi tangata ta tatu malanga whakasi ni tausanga ua whamana waina ua pena o na whea latu malanga. Amen. Ia leli, ai tatu te whawhitai e le lofatu no le atua. O lea lava e mawale malusi, tatu te malanga i pia ni tausanga. Praise the Lord. Ai ua matu ta pena mai na whiawhi nei whapea e luki atu ia te oe o tatu uma. A o tatu iai i le fōlaunga. Ta pena lo whainga malanga. Praise the Praise the Lord. Lord. Ta pena lo malanga. Ole, pe suma tolu, se me te pa i pasta, tiri i whai tau tatus. Haftai pasta mo ne fiafi. I ele tua nei. Vainga foi le fiafi ai toi fatalo fe ila to uma la vo lungo tato ko ne fiafi so mo fiafi ngaina. Whalau. Me se foi le ainga pele o le tua. E ona folasia to le uso au na ne fiafi. Le toi fatau ina le tato por kalame o le toi tapena ina o le tato whainga malanga. O tato iai foi nei taimi o le so i fuanga o lo tato iai e mese o le tato au nanga i le tua molona finangalu. E tā ua teli, waua whai fo isi wa loa masina o wa yaso ia o tato tau tuli mai. Ia o a mai lau whainga malanga nefia. O a mai lau malanga, malou a inga. Nei vaenga o tau sanga o tato iai. Whamata sa tutusa o tato whaoso mai lamtanga o tau sanga. Ia se ia o mai nei teimi. O maa losi ale le alonga o tato sa po o iai foi ngisi ua ese le tūlanga wa iai. Mai ile tali tonunga pasta. E le tali tonunga al pokalame. E lua lava ia mea e au tapena pena iso se ke wisi anu lava. Individually speaking po se o le memo mua. E mua tapena tatou sitianga. O tala tuspa ia po le fionga le tua. Pauleo le aso e tātou te leiloa. Pauleo le teimi i tātou te le mānatu ngatu ai. Ai tā ua toi ta pena o tātou. Tā ua le toi siaki o tātou tangata. Wa tātou te leiloa o le fesili. A whai e o mai le wala au o le tua ia te oi maa umai tātou uma. Pe tupu foi se wha lawe whaafose i lau soi fua. Ma o mātou tangata. Wha mata e te o le manuia e whau tapena ina e le tua mo oe mai tātou uma. Wa tātou te leiloa. O le waenga lona lua pe ona whaasol po kalame e lua lawa me e aon tapena e so se Christian. E le ngata o le aso leo le sitianga po le aso e sau Yesua to e watu lana i kalesia. Ia ma le aso e wala au mai ai le matai a te oi a. Po le taimi e whamana waina i e le atua unga luenga. Po le taimi fo e awina mai e le atua lana angelu. E a watu lana tangata pa ia. Whamata we saungi. Whamata we tā pena. Ia e siaki lava e oe lo oe lava tangata. E le tusilima fo i por kalame. Ai nao se toi whangwhang. O a mai lau whainga malanga ni nei wai tau o tausanga. O a mai oe ma lau whainga malanga. Ia pe o ni vaenga ia le toi fia pa ia i au talatale ina atu e leo so au na le por kalame ni fiafi. O na ta ua te le vaenga ia i lua. O le aso le sitianga ma le taimi e o mai ai le wala au le tua ia atu e o e saun o e tapena.
Ai ese le tāua, wai so o se whainga malanga lava past. Leo whaiua, lau sila fia I tātou. Ai ka kukele yo oile me tau nuu I whainga malanga. Wa lewanga ave I o tātou mawhauwhau. Wa whatai ta inga ape le tapena sa malanga ke alu Samoa. So lo ke mo whainga ia o loto ato o lo wai Samoa. O mea umai e tau I Samoa o lo wai loto mawhauwhau. So pe kai whapenga umalava le so ato al polkalame nefias. I le tātou whainga malanga, whaaleanganga. Pe on tātou sava vali mai ele amtanga o nei tau sanga. O amai oi. O amai lau whainga malanga. Ia e tali lawa e o ele fesili nefias. Ia e o se toi fangu le nā al polkalame, toi ta pena lau malanga. Wa tātou te leilo le aso, le itu aso, ma le taimi. E ili ele pua le atua. Ma o mai eilu nasu tele. Ia le tātou te tāpena. Po le taimi foi, e whaamana waina I ele atua au ngā luenga ili neifunga ili ili. Au le tātou te tāpena. O ngā le whai waa mata o na ngātu I tātou ile, vai taimi pisi o le tausanga. Le ngata o aso fia. Ia e mai se foi o le, o so se mea tātou te pisi ai e o lua lava le pisi I mea le tino. Ia mal tātou savalinga whaaleanganga. Ia e au tātou tā pena so staimi. Pei o se toe fia, pai atu le pasta I le talatalaina foi o tā whaasoa nefi afia o mai mosila sila foi si o tātou atu o nai ese le tā ua I so se kewisi anu. Le tā pena I so staimi. That's right. Ia le li. Mano ia lwa e ngare ua le tā ua e lau whasanga sunga whea. I mei lua tam tāpena tangata ke wisiano. Amen. Tāpena mua bua ia pena tau whaafonga mai. So ke wisiano ai aon tāpena I le aso se tianga. Amen. A wai mua bua se tianga ai mulbuli toi te le whiwhaarua mui su ke wiso. Amen. Ia e ao la, te po whea tātou tianga solo ia. E te tau na tātou tāpena. I le aso lea, o le aso ea. E si tiene kalisia o le aso e awina mai e le angelu I lia le pufa uma aia ai si tiene kalisia pa ia Yesu Keriso. Amen. Ia le o le si vaenga le ta o sunga le fiau o le tapena e te taimi fa mana vai ne ta tunga benga ona e ata tua ai ni ia su fuanga ni ia me se a fa tala fa inga o tono shopping center ma te va vai e ila ia le pisi solo tangata Amen. E ale tangata le pisi e makoi mamao ale si tianga mamao ale aso e fa mana vai nenga benga mar pisi le pisi e peia o fa vau le leading la langi mar pisi tangata ai peia le so atuna le fiafini po feta tu tianga ye awani ngalo ya titato ya always say tu ola go tatu manatu e iai le me tonu te pina tangata. Ia leli. E lua whaitu ngā whinga malanga, pe ana tā uwha le li whiau. Po whea ka whia lua peo ka ikaru saungi mo Samoa, mea ka Samoa le te mahu wha. Pe wila o le atare tau wha ali atu. So se tangata whinga malanga, so se tangata malanga, o le me mua e tauna ia ta ita. Po whea le final destination. Amen. So se malanga e te tauna te lora tau unga. Amen. Ia leli. O le siri fo nai fifiside mo tātou ia lau ke usiano o e ua tau ami ton wina ma ua ta ua o ta lii ma whanau a Yesu Keriso. O whea le tātou na fuanga tu maua o tātou ia whenga malanga ni. Wal me mo iai o ke usiano e malanga e au noa ma se no fuanga tu maua o tau lai lona whaai. Lona winga that's not a journey. E lo se malanga la mea ngā. O mea la ngā ta o tangata o lai nei loa. Mea le nina maua Israel. Hallelujah. There was only 2 people that journeyed. Hallelujah. Because they knew their final destination. Amen. Now Yosua Kalepo. Amen. But the rest of them, they wandered around. Praise Ma God. foi sea, la tu te lei lona la tu tau unga. Amen. O le whinga malanga la le tatu ti ai. O le whinga malanga e iei le tau unga. Ma le whinga malanga e le isi tau unga. O le siri la muta tuke wisiano. O iei e asi tau unga tatu whinga malanga.
Amen. O ye ese no whanga tu mau e tau lai tatu wawai a o ye tatu iai i le twainga malanga nei. Amen. Is there a final destination as we journey on this on earth in this life? Yeah. Wa ane isi tanu unga, we are just wandering around. E lua rako inga mea. E lua ko inga malanga le Kirisiano. O Kirisiano e malanga i lona tanu unga. Yeah. Mali Kirisiano e malanga e au no maseilua o fea le iri tanu unga. Amen. O mela na ta o se malanga ai o tanga tole le lo. Hallelujah. E o ya tatu Kirisiano e te me ngalo i tatu ni. Yeah. O le iri me le ka ke e iri me tau lai tatu vai. O fea. Lela tatu vai le upole tua. Hallelujah. O le malo le tua. O le o le fa va. Really. Amen. O le siri la mo e, do you know your destination? Praise Do you God. know where you're heading to? O e malanga e le se fuanga ni. O e loa ea ni me o e malanga i. Langa o tele o pia no fa ia tu tala fa tai Israel. Fast food tau sang o. Fa milo solo. Yeah. E au noa ma se lore me le o ai. Amen. Ma foi se a. Langa wa e se lo la tu va ai Yesu. Yeah. Na le to lua tanga to le malanga. Ia mana ia na tu langa la i chief. O la ia fa nga malanga au singa ka ele malanga. Nga le nga fa ka milo me le fa. Ma ka milo solo. Vale, vai barbera. Na le e fa la fa ma. Ai te lo e pe fa ia tu fi au. Le wo o te mi o fi fianga. O te mi o fi fianga le nei fa pa ki fa na benga. Yeah, e o iske shadow fa o swami kama i ar sibila mutato pe e suye ina tato babai e ngau a ko ka penga ngam fenga maranga ma da tsanga to sanga ono na ya so fa i ngota sanga Amen. o sidiana fisilita tu e tatu a la fia finni o le so swatu le alo fatu no mo tato toi te pena na malanga te siaki te vai la fenga malanga. Praise the Lord. Amen. O le a tatu ona tatu tu fai tau le fai atu ta sia fai upu. Amen. Yone no tau mo ambua fai po lima. Yone mo ambua yone no tau po lima. Fai pe sma tot. Ua tu sia fa pe o tu sia tu nei me ya o to o e fatu tua i le swafa o le alo o le atua ina ia outou loai o ia te outou le ona e whaavavau ina ia outou fatu atua foi i le swafa o le alo o le atua Amen. o outusi atu nei mea te outou o e fatu atua i le swafa o le alo o le atua ina ia outou loai o ia te outou le o le whaavavau ina ia outou fatu atua foi i le swafa o le alo o le atua o le NASB mai o le whapea. These things I have written to you who believes in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Amen. Yereli, justu singa nei, justu singa la apostolo o Ioane. Amen. Ia o Ioane le ta ua first cousin le Yesu. Ioane le na tusia ia le tusi whainga lia Ioane. Le fai mai ua na mato mau whatasi mara upule na ritu tangata. Ngata tonu ale o Ioane lea. O le tusi singa la Ioane i tusi lea. E lua vaenga na take le Ioane i lan tusi singa lea mo bua ia o mo Ioane, bua Ioane, tolu Ioane. Amen. O le na take le Ioane i lan tusi singa lea ia meta o whaia o ngā se. Amen. Mantua o maua Ioane tala o ofi mai le statonunga le ese mai a keriso Yesu. Yeah. O lea la na tusi Ioane tusi lea mo i rātou o e ua whaalongolongo ma ua mauti no keriso Yesu. Ai e pe ua tau mālue lue o no le stara inga fōle sau e le awala mai a keriso Yesu. Lua na take ni Ioane ia tangata ia ua taua o tangata ua whanau fōina ua tantoni a Yesu Keriso ina ia mauti noa ma ia mausali lo lato whatutua e ai leo le whaavau e leli o mea la ia lua na take Ioane an tusu singa
o tangata false teachers or false teaching, and also to give assurance to the believers about the salvation. Ia toi whamanino ma toi whamauti ina ia mau tutura te tonunga tangata o whaalongo ia Yesu Kiriso matala inga Yesu Kiriso matala lia Yesu Kiriso. Ia whamauti noa se ia i leo lai whawha. Ia leri, o inafu ila lea whapere hipor kalame la whiawhine. E te pena ai lofa inga malanga wai mantua le leia. E tele to inga malanga le tatu se iai. Tele le whainga malanga. E mao se whainga malanga lawa. It's what you're going to every journey requires different preparation. Ole malanga e mana ambi is uma. Ada tu fa pele la tu fa malanga I ta longa ta mati da skonga. Ese foi ia ta penanga msauni ninga mana amia. A fa pele la tu fa la tu sa oni ta tu pena mon malanga I Samoa. Ese foi ia ese foi ia sauni ninga ta penanga e mana amia il malanga I Samoa. Ata pele la tu a Alaska ese foi ta penanga mo Alaska. Mga amia of mga fanga lang ay marubu Alaska roni. Samoa e mga amia mi kia fu lang ay tebela ia. Ese uma fa nga malanga. Ma o Aole whainga malanga le reo lai whau le whamawhare whiawhine. Ese foi lana I tapenanga. Ore tapenanga la kamaria, I re tapena whawai taimi rai no te tolunga ari la suna whia. Ia leri, langa e whawai taimi ka kuo I le mea. E umaro whare sisa ka alonga, uma tapenanga na ia. E umaro whai le mea, uma tapenanga. Malanga reo lai whawai. E re whawai taimi tapenanga. Ore tapenanga la kamaria. It's a daily thing. It's a daily preparation. It is a lifestyle preparation. Ele fingo fie. E finga ta. E fe mai tu singa Yohane le I fe mai ole si le au ma tu singa Yohane. Si fa amauti noa to give assurance to the believers about the salvation. Si fa amauti noa ma ia fa manino. I wata tonu mai wata lia ke wisisu e winga I le whaotanga pre saunia I le saunia Ioane I le saunia Paulo I le saunia Petro I le saunia ma o marsua le whiaga mai le saunia ke wisisu. Amen. Ia peo so toa matatuna lo singa mai I le winga tatu sfaita Praise the Lord. Ia le tu ne fiaf Aftai la sunga I le faisi au mo le whaasoa matanofie au whaafongafonga fo I le ainga o le tua toi whawhiloa I atua I au na le tua o loo lungo tatu kalame ne fiafi ia whaaftai le mafuta me ne fiafi ia sila fia le tua lo swafa ai o le matanofie o le vaenga le o le whaasoa ne fiafi different journey, different preparations. That's right. On makua matautia o le toe au mainga e le fionga le atua mo tātou nefia. Whemele tala le fionga le atua. Ua otu si atu nei mei ate au tau o e whaatuatua I le alo o le atua. Whemele o whaasoa nefia fi pe ona tau whaile au na le atua e tala inatu. O le toe tau mawhai o le apostolo o Ioan. I kau whaasao mea se ara wari. I o aku kau fai e pagu ia ngai ka ia o me la le o ngol fai ungol tatou fai tatou tusi le tatou te le pe e fa autu o tatou fa so ne fiafi o le ora fa va ia o me le pe ona fa so atu le amtanga o tatou pokala o le mea lofa foi fuaina mai mo tatou ke wisia. That's right. Longo winga a ka ale lengo ka ko palu o tatou fa va e mau e ka kore manguia le ai a ka mala ka ko le fainga o ka ko fa va por tatou manguia e le mau a foi la tatou la nga fe me ala fionga le tu o le wa umang au mai mo tatou fe me le tala le apostolo Ioni o te tusi atu nei mei ati auto o e fa tu ai se la nga le wa makanga o le o ma se I
le kaimi le o apostolo wa makanga o mai ka mai e faleanga ia tustusinga la apostolo toi fa manatu lo Ioane le au fa tuatua tangata malava na latou talia Iesu ma fa tuatua le suafa le alo le tua maia ina ia o tou ilo ai ua iate o tou le ola e fa vau ina ia o tou fa tuatua fo i le suafa o le alo le tua i eleni ole fa mama fa po kala me ne fa fi pe ona tau fai e tala pe mo tatou ne fe fleta o tatou ta penanga langa ese malanga ese tatou ta penanga ai ole malanga le fi so sonia tol po kala me ne fias i o tatou malanga fa le nganga ese foi la ta penanga o malanga le pe ona fa so atu po kala me ne fias ole ta penanga e faia yaso uma lava ole tatou sa valinga no winga ele tauna matel tatou fatuatua amen ele tauna solo muli lo tatou talito nunga ua ia te tatou le ola e favavau langa ye me kaunga ko fai amen pe ona fa so atu pokalami ile tusi roma nga e ono fe po lo sumato le fe mai ai a wa ole oti ole totongi le ole ansala a ole ola e favavau ole mea fuaina mai lea ele atua i lo tatou ali i o Iesu Keriso. Oi vai le ia. E tā ua te le faifa le i lau wha. Langa o le tatou manuia lea, o le oi o tatou lima. Pei aunga whai maia le faifa au te leo kaimi a. Panu wha le se oi mea nga ua. O e tali tonu o le ngei kaimi, ma wala au ai oe le atua le ngei kaimi. Panu wha le lei, au ai ke ala laifu ai mea isi. Awai ke saulorga ngaka oilele e fe aku se kala ya oi ke wangalo ya ke o ya ke oile manguia o ngai o lima le ola e fa ya o lau fa unga au fa ke minga sasi e rom ka ko wa o le tape nanga e fa ya so uma no mo winga ele ka unga makel ka ku fa ko langa o tatou o tangata ngasala o tangata ele ele se tatou wa mi ton so e ta uala le mako ai fa mausali o le tatou fatuatu na ia aonge yofi mai ia o se aonge yofi mai ia me ia fetuleni mani kai mi le kele o perfecta pelo o pepelo ai ia matuai fa mausali ina yo tatou mafaufa na mo lesi me ale wa pe wa tonu manatu o Kirisiano ile tele o Kirisiano o le whaasoa po kalame le tusi lima ai o le whaasoa whale nganga tātou te e awatu au mai e whapenao na mau ai se oso mo tātou whai ungo ne tau sanga e leo ngaluenga ne i mita se tas e le tau i o tātou ngaluenga ai le leo ngaluenga e mau ai lo tātou awanoi le ola e whaavavau e tā ua ngaluenga whaamaoni le mea ngua wala au e le tua i ate oi fa maoni le tau singa o lau ainga fa maoni i le wala au le tua wala au ai o le tua o fea lava a fai oio se matai kasi lea wala au ina ese le mau alunga a fai oio se tama tina ese le mau e le nga kokongo le lo ai o le whaasoa ngā ngefia e tā ua tele o le tape nanga e whaia i aso lava mai leo le si fesili le fen fatu la i mo tatou le fias ai sea o le me alofa foi ina mo tatou le ola e fa ia ngai ka oko inga le utanga ma le tofa ia tau foi au na le tua e mai se o le ainga pele o le tua ai le mafai ona fesili ngia ai le finangalo tu tasi o le tua o mona o mai mo tatou o no le mele fia so sonia toi po kala me nefia ele ngata o le tatou malanga o se tape nanga e faia yaso uma mataini uma ai awone ngalo ya tatou o le tatou te yai le alofa tu no le atu so e manga o mia e tatou le alofa tu no le tua i lau savalinga pe yon fa so aku le uso ya Johnson e aliska ngaka makua i mea no ale ngai foi kai mi malanga ia sa walinga o ngalo le alofa tu no le tua
A lea wa o mai le tusi pa ia te tatou. O tatou o tangata masala ia wha mausali o tatou mawhauwhau. O tatou o tangata whaatua tua i le alo le tua. Ina i o tatou i loa. O loo ia te tatou le ola e whaavau. Ia pe o se toi whaasoa tu na pasta le fiafi tapo kalame. E mai se foi la whaafunga le fiafi. Whamanuia mai le tua. Alo, mai whaasoa. Ia le tua. Tatou vai nei ai le tusinga le ioni. E o le tusinga i tangata taton. Amen. E whaina utu ai tātou o tangata, ia tātou Samoa, tangata o lotu, o tangata taton. Amen. E whaina no whapea, o lea whaina tusi ane. O tātou lea veli, o lea le sau tusi ngane ioni. Ma ioni, o tusetni mea te utu, o e whatotua, i le suafa, o le alo le tua, wata tonu wata to, le Samoa e whatotua, i se sila wengoa. Amen. A tonu rava e Samoa e, nanga mai a kama mai kenge ave su ia ave ia ai que roe no que kelen pase yo ngaka fa pengai tono sabo au te nota tu uma fa tu ile alo o le tu sefu o Yesu Kristo dia o ila le fa mafatutu singa le yoni ai mai fa mai yoni ina ia auto lo mai ia auto moti no de ola e whaafau. Pela ona ta ua foi e sunga di au ia mai ki lana i le tusila wa malen whitau. O le mea lofa foi na. Amen. Le ole whaafau. O le tato nunga fo i whaale Pentecoso. Le tatu tia. Whaale lotu patipati. Ta lia Yesu Keriso. Maua lua vanoi le ole whaafau. Ta lia Yesu Keriso whaatuatua Yesu Keriso. Maua le tatu vanoa i le ole whaafau. E te roi. Ke lea le si vaenga ka mo fai ke Cristiano. Amen. E le fa pena tu lo lunga au tako, ta Yesu Kristo, e a le fa me bo mo le fa va. Ai ele vaenga te no fai. Ole e tona ta pena yaso mai le au no. E le fa pena Yesu Kristo ka ko kamilo la io le ai, e au ina ta pena te Cristiano. Ia le li. Amen. So se Cristiano la va ele te pena no palanga. O ke Cristiano foi na ia e fai dong fisili foi ya le na savaringa. Amen. Langa e mo ita tu tali isu ai ele tatu ngarwe ngai fai. Ea tatu te pena. Ta pena ia so mai le no. Oila te pena ngare oila te pena ina le malanga ke Cristiano. Amen. E te pena no foi fi au no malanga. Yeleri. Praise the Lord. O ia pinanga tatu whainga malanga. O le whiwhi au so soani a o hao. E whaatonu. E whaimai. Na ore o tatu le whale. Ta pena e tatu whainga malanga. Amen. Dira sunga whia. A te pete avera ia lo maho whau i le. A sāne tona e tu nei. Ia mara sāfo ia tu. Sa ia wha mamafa i le tupau tama. Amen. Pero nala ru ta fia uia toila sunga fia. O ai e tape nanga whainga malanga tatu tono tatu ainga. E ele responsibility na o ta ma. Praise the Lord. Amen. Pero vai atu. Ora sa e abatu fia au mo o ele vai asu. Ai ai le ngabenga i tatu. E o tatu e whaine vai asu. Amen. Ea, ele ora atu mo le ai ro mo fa moli. Ele ile mo era tonga lava ro maro longa ai ko swela ia. Ai so le boy ai over pro mari va varu i vai kuna. E amo boy de fa pa. Fa mo pala. Varu le iba, lava matoi. That's awesome. Ai ava peru su fai kula mo ngako. Longa ngo mo ese ngadwe, ese tap na ngata tu tono tatu ainga. Ele li. Ole o tatu mo tino. Whamauti noa mai e Ioane, tususinga i le au tariton, au whatotua. O le mea fwoi lele whea o na le tu yasa, whamauti noa mai au whanangolongo, e ka le sia, le au lotu, e ka le sia, o tangata lotu. Ia le ola whamau le whaoratanga e winga Yesu Kristo. Amen. O le ana le ngaruenga tatu e whai pia o whani, tatu si tapena ana i upu lea. Amen. Tatu tapena o ila o te fia
Mawhainara u talano i le tupana le tatu tama. Amene. O ai e tapenanga tatu ainga, e whainga maranga i tunu tatu ainga. O tangata mō mua sa ririsi. O ai, o tatu tama. Amene. E leri. Ea, e au na tausanu mua tamare, ka arfiku, o mai whainga kua fiafi. Ka pēki vinga. E au na tausanu mua tamare a. Kai mo tatu fontaru. E au na tausanu mua tamare a. Mai no tuspa ia si whaikau mai. O ai e ku i Aska fica ko sa group. Amen. O ai e tausanu mua. Tatu tama. Amene. O ta penanga lai tono ainga. E tau la mua i tatu tama. E leri. E au na ta pena tama lona ainga. Ua vea, ese tina ta penanga. Aka kuongi ka runga. Oi, e he renga te ta penga tama. Ta pena le tina. E ta pena tama ta avali. Ta pena tina ia sa wisi ka meki ka oi ka runga. A ta tuo nei fo ila swimming pool. Ta tuo i te family day out. Ese mata penanga. E ele pata tama e fai. E ele pata tina e fai. E ma tuoi, o mena, ele wasa umata tu te oi mena. Amen. Me vongai bisa fa mai kaini. Yeah. Sometimes weekends only. Ai te lo oi lo la fa ba. E le fa mai tai miliona tape na ina. Hallelujah. O le man wia tali e le fa mai tai miliona tape na ina. Praise the Lord. O le man wia le hatali e ta pena ia so umalava e le ona oi e tape na ina, tau la mo tape na ina. Tatou ta ma na ia yo ku sari lo so fiat. Ile au mainga foi ele tinanga venga o vaenga le fa ti a mo a o i ela vea I meta all preparation ela vea ta penanga tato tama e renga te foi ta mai ke o kusinga ko ri me tama e mo e foi tina e aro foi tina e ta foi e so swani ta ma e le fa pera fa le ta mai ta pena fa na ya ngai ki Facebook ka mai no kutba le ai e ta pena tama ai lango e tama lango e so swan fe mai la io le tinanga bela ti mo tama ti mo bua ole o talo se o ta penanga no meditasia le ar ke usian a fa pe fu ya mo ka mi so bua ya ka mal ka ia so swan mi la o tina e u fo tama ma na tu ngai mi se talo o te taro o tāpenanga ananga o Yesu Keriso, na te pena Yesu Keriso te taro. Ngā te whaia mga loma Yesu Keriso. Whaia mga loma, whiura wari Yesu Keriso, re kakano Yesu Keriso. Kano, ai whai me Yesu Keriso ke me puponga. Ora, mo moira wari. Lea mena te mai e tina, ta maa se awar maka moi. Ea, o te tāpenanga lea, i dole whawanga. Alanga o melo coffee fa koi pasi. Martele o tamai nga loma I kele me nga loma ele nga loma e kakao e ser bela e gimbal ko kele pa ya bela nga miskeni o nga e si dia tamai ya preparation ese mato ina preparation o le si de ki malo si preparation ta tu ke sian o te talo ai tonu tau la ngota ma ai o fole ta tu ti nam tela go au ni ngalo le kira o lo ta penanga o lo malanga o te talo amen ta la fa ya ma Yesu te talo a fa me Yesu fa ka lu iso wa ala Yesu ya te talo e uia o le alo le tu se football ni ti tangata ele ima va ele a ta penanga Yesu Kristo sa ili Yesu Kristo ele o te talo praise the Lord. Ta vole ta tu ta maun ta solo bua. Il ta penanga de kile o ta penanga ta tu. O mele ta ta. Ta tu fifi ta la o ta lo we ta no ti le tua. Ya. Sa lo ka ngo. Amen. Awai sia ka o mi ka ngo no ke fongi ya. Ka lo ma I le tu. So mele ko ka mane I ka ngo o ko mer. Es que me quiere la mai o pure fai lo caro lo tano boy. Alo ata mai le tu so. Ficara cara. E pa bo e pa ka ko me a me seri. E ficara cara. Vai ya ga bega e pa ya lu ra wa.
O le preparation le tato o te talo. Ma o le mea o le preparation le aso umai le au no. Amen. O ka alonga i e whai wiki ingi. A le ole whawau e kaunga penga i aso uma. Amen. E le au no i tuatu pe le. E le li. Ia le i ne fiafi. Ma lo le whaso e lau sunga le. Ia li whaise au. Ia. E pe e anga maali e whaso ne fiafi. Ia o mea la itia ia le wha le tonu tapenanga tātou. Te wisianga. Ia ai pe wakau soli ak fo ia vai o ngai kama. Ia langa o le ulu o le ainga, o le puna o manuia, o le tangata e ia lona ainga. Ma tāpena ina lona ainga. Ile malanga le kako ki kāpenga i ke mingi. Ia pe ilau o le meanga ua o ta ata ni e whiawhi whaasoa fo ia whaiwhea. Langa ua toa teleka mai whaimangini. Ia i re ngimo lai kakalo. Pe o Yesu e fiu ia so e so e reskemi la Yesu e kakalo. Ia o tama e se me o kerenga ngimo e ka ko ka mai skemi ia. Ai ole ka manatu male fa so po kala me ne fiafi. Tama tau tuana ma o long ta fa yoi o lau tiute malau nga luenga o tapina ino o lu ai. Ia so sange lo mal pambo tina pe on fa so le so au na ia awal kau vai mai ka mai le skemi ia la yo piak foi le pamoti na le skemi ia fa pe la o ti meta ma fa le tono tu martina ia vole lo la po fe anga ia ngai le ai ngai mai so le manui o fa na ko pe yo le ngai me la iki ai o me ta ua e fa le tono el tato tapenanga wa fe meta la le tuspa ia le tusia ia kopo o le lo me le ai le fa yo le anga sama. Au mea ia, e misi ai le manuia, ma le ola e whawau tapena ina e le atua mo tātou. E meso i tātou o tangata whatua tua, wala mai ele skeimi e o mai whapalapala ia te i tātou. E keimi oso e o mai ele musua, ia ai o le ngaluenga whaifa atasi a ta mamartina, o le tapena ina o le aina. Ia wala lato whainga malanga, ma lato wholaunga, i le sāwalinga whaaleanganga o lo tātou iai. Nei o tātou sau whanga malawa le ola e whau. Langa e whainga tātele, pe e wha tāta la whonga. E whainga tātele le taufutulinga ma le tāpena ino an malanga le tātou te whai malanga tua e wai whai. Mai le tusi e mātai o mtau poe fitu. O le whai toa e wāpi api. E leo ka ngaka uma e ui whai koa lea. So imagine yourself tonight. Po a me lau tāpenanga. Ai tā ua tele. Wa o le whaasoa mai whamanatu al pokalami. Ina ia tā pena i tātou i aso o tātou. Ia, manga ia le vainga leo koe mai whiwhi au o le whaasoa tina le asa. Wa le au le... O le ana. Ana, E se le tā ua. Ana, rongo winga o se tā mā matua i awa ma tau i le tua. E le ise mea e fa le tonu taita inga o lona ainga po le ale fa le tonu o le whanau o le ale fa le tonu o le ainga le ale fa le tonu o le tina so se tama ana lawa o se tama tatalu o se tama na te tapena ina o lona ainga yaso uma po le ale ma mafatu o le avenga tele o taimi po le ale le onga o le sawalinga o iai e le mawhai o na vesea i le matau ma le awa o le tama ana i le tu ia walta pinanga o lona ainga e i o le toi tau sosana tuna le whaasoa le usoa ono ia Johnson e tā ua teli tātou tama i tono tātou ainga ia ono i tātou ia o loo whai maulu ia o loo whai mataitai a whaale tonu i tātou, i whaale tonu fo i tātou ainga, e maso tāpenanga o tātou whanau, e tā ua foi ngā luenga tina, i e whautua wa a le ei foi se whautua, le ei se whisosoni, i mana o mia lawa tama, te le leo ngā luenga o tau tina, ma se paki mo tina, whaftai atu le tūpā tina, i la au tau ngā luenga whai, ia so malawa o tātou tāpenanga lea wa le ai foi le whautua auto ia e tele lava me sase le taita inga tama
tele foi mea e whapena ona vevese tele o ainga ua whai ko akasi lava le tamā tele o whai unga ma wale aise e whea watai i le vao tamā martina ai tā ua tele le tamā tatalo tamā ana a wā le tāpena ina o lou ainga wā le whamalosi ma le whaasoa le nefiafi ia o se toi whamanatu mo i tātou tangata whaatuatua i le suafo Iesu Keriso ia o loo ia te i tātou le ola e whaavavau leo i o tātou lima le manuia leo i o tātou lima le whaavavau o loo whetalai ma iei le fionga le atua mo i tātou o ngai kau whai whalele na ngai sila i le tusia whaalinga non tau pe lua sumaltasi ia ngai sau uma ia mea o soifuanga le kako keo lai ala vea ila kako i mea ia lo no winga o le whale tonu tātou tapena o a mea ia sau i le tusia whaalinga o e whai taanga, o e whai whaatau la aitu, o e tala pepelu, o e muli lulua, o e o nā, e wai le tele o mele sau tusia whaalinga. A whai o i tātou ni tamata talo man tama ana, e le tali tonunga porkalama, e le ia awhia i tātou i mea i e sau le awhionga le atua. Ina ia aua ina i mise i tātou le manuia le o umana au mai o le mea alofa, ua au mai e le atua mo i tātou. I le taimi no tātou talia Iesu e whai marinu whaola i o tātou mola. Ameni. Ia i le toa, ia i le malosi ati oi tama. Ia i te te atu ai fo ia mea nei o langa. Mai se lava o masise, ia o whaia o masise, o perofeta pelo mea umalau whapenga. Ia ai tau lai pea oi le atua, i le mea ua tāpena ina i oe le atua, ma le mea ua e tali tonu, le singa mea le ua, tele mo ka wawa ai nei ka imia. Kaika ua umana o awina, umana tāpena ina whaalea nganga e mātua le, mātua whaalea nganga. Aska mai kei mea maa fukwa i maleka ngaka kia ia ua sui whafua se i le ai whawhea le fia se fulu tau sanga na whawhailele mai ai, ma whawhanga mai ai e au na le atua i le upu ma awa oina ai o mai aka mai e o mai whaseia ma se se e le whiwhiringa i tātou me la le tā ua tā pena i aso uma a mata mai lea, a mata i tatalo wa vea i tātou man tamata talo o tātou ni tamata ana ia toi tuna atu le sunga taitai ia wale whaua wino o tātou pokalame nefi afi Eleni, malo whaso, malo ia le ka marulua tui tātou tamā ni mea ni whapea ua so ngā whaika ko ni e fiafi. E ai pei ana whai atu mo ia i le Perhaps whena ona le tua. E alai ona tā o tamā, ona whai o tamā le ta ua o le ulo ainga. O tamā le ta ua ta i tai ainga. Pei a tātou mawai e ainga mo bua tamā. E o se sila i tū tamā ia ai o leila vea umai a maua i le di ore o tātou mo tamā. I e leli. Ai o upu whamalosia ia o tono le ainga. E tauna tau lamu o tapenanga o malanga i tono le ainga. E tauna mafua mai pe a fua mai. Ia tātou tamā. Amen. Le wana tā ua le sunga le li au le o ngāti nā. Mama patipatia le o ngāti nā i tono ainga. Moni le tala lea. Moni le. O tala le mato ainga masa na whai a uwinga le pi o se luki ngone kiao. Remember, it's a teamwork. Amen. O tono ainga is a teamwork. E le whapena o tamā, e le whapena o tina. Aia, o le teamwork. Amen. E ngā rurua e whatasi. Ia ai taula mua tātou tamā. Ia leli, taula mua tātou tamā. O le tapenanga tono ainga. I tauna taula mua tātou tamā. Pe whena whai atu. O le tapenanga le o le whaabau. E le whapena o kasi se po e tanga whamapopo mai. Lo whanga whailo. Whai talo, whai tautu spa ia le ai. It should be a daily preparation. Amen. Ai mantua foi oi, tina. E le te me vai vai tama. Hallelujah. E te manatua le tala le tatu tamata tai foi le sunga ya bishop on fai. Mas eu esqueci ano e ele te me matutu wai. Hallelujah. Every Christian has a dry season. Speaking from experience, what we're experiencing from them. Amen. Yeah.
E ia ki mea, whalo koe ua, koe nganga ia. Koe maku kua. Ko le se vai ia. Makua i mga mia vai. Ma toi mana o mia o te tonu fo yo ngai ki relate to me le te matau what. So es que si ano ai le fai ai pe so uma. Le fai pe e man tonu si le Four Seasons. E chamber malulu, e chamber vela, e chamber tau. E chamber le ole otu o te ronga a fa pe le usina. Or fa season usina. Or fa fa season usina. So se mau mai season ia. So se que usino e ia temia. E ia ese uma season. Ese uma tau mo na vai tau ma me mai. Ala ngala de mero teamwork. Amen. Pela ona va tu fita tu tina. Au ka fa pe mata matina se kurva tama. Amen. Tu va to. Langa yente me matutu wai. Ele on fire pe te uma. Ole ngala de me o ka fa vai no tama. Ai tu tina. Ele me le fe to. Preparation has to be a daily thing. Hallelujah. I missy my not the man missy tina. Missy no marfana. Ia ka ko ro e me funga le fa ya ka ya. Ado fa ro kana funga po le me no ko fa ya me no ko ka malo. Amen. I missy manaka ma ala e ku ki ngarba ka ma e me le ya. Member is a teamwork. Preparation tono a inga sa valinga fa nga malanga de tatu ai e mana o mie ta matina e mana o mie tinata ma. Amen. Mana o mie matua fana, mana o mie fana matua. E o fa tono nga venga le tua. E mana o mie o nga le tua dia. Swata. Amen. O ngore ka pena uma ile. Ile o le fa va. Praise the Lord. Le fa mai ro fa pu suma lima ole, suma tashi, suma fa ole. O le tusi la valen fetau ina fe mai ia le apostolo o le nei foi le fa malosi o le fa malosi le Amen. praise the Lord. This is the confidence which we have before him o le fa malosi le au mai e mauti no lava le o le fa ba mauti no lava le o le fa ba o le tapenanga le o le fa ba o le me mauti no mauti no le fa ba o le tapenanga e au ina lelei. E au ina le fa parapana tapenanga. Amen. E le fa pena nei misi tai au le ai. Tapenanga ya se leo no au ila. E mana me tau le teamwork. Tono a inga, teamwork matua whana. Tono le kalesia, teamwork lea. La o na le tuam la uwhenga benga. Amen. Tono ngal benga le tatu te iai. E mana o mia lea. So se e le mawhainga ungu se mong mia se mea. Pe ale teamwork make all preparation. Amen. Ofisidi ya tato. Hallelujah. Ele ofisidi ma ua o tau, ele ofisidi foi o tau ma ua. Amen. Ofisidi ya tato. Wa mai el tato tapenanga savalinga le tato tiai. Amen. Le fotua I mai ki Christmas. O le aso ma to fa manuia. Ai ka fa manuia mai era Cristiano. Ora manuia ko ma Cristiano, le manuia ko o tapenanga e tau no tau sala tau so mo me tatu tama o le siva nga le ta ua foi e le tau tama ai le nga mai la vea tatu uma o le tatalo e tau so mo tama ai la vea uma ya tatu le li o le preparation pero foi atu e tapena o lo ia ma fa nga malanga Praise God. a tono ai nga tau so mo tama o le siva nga mo na mi le tapenanga le o le fava o le me tau ana Why ana ki say no? Regalo. Ele se me tana ana le tu ala accept. Ala fa mai. Ele Kasiale. Assim kasiale for rope, kasiale mo biki. No. Ole ana e te lo I say no. Ele tapena, mi ton tapena. Lo ton ole mata tusina mai ole mo ole meta ole matala. Praise the Lord. Ele no tama foi fa mori. E te tau na matala tama, e tau na matala tina, e tau na matala fana. Amen. Matala. Te Lord, preparation. It's a daily preparation. Praise God.
e tau na tatu matala, a tatu moe wharipo, tatu lau, e tau ana mo matala. Amen. Mai nei roa ki miki ana mai ora iso TV. Kau lang ka kung matala. Amen. Misin makala ka mangi, ay makala mai o tina. Amen. Ini ka pera aku ingat, tama de ai, matala o matato. E te tau wa mata o preparation ni ona, o rola fa ba. Amen. Matala. Ia matala. Ini ka pera makala nga Netflix la ipo ako de ai. That's a wrong